tunge Trigon chu kumzatam takalta khan nutling pakhat ahming azar anti hi a oma he azar hian le chum khat chu le khovela mishing pol pakhat te chu khovela in huat na le in dona top in tai om hok lo hi chuasana remna le monla vong nung tlak turin hengmi te ho hi atini ti chuan hengmi te hian athuan oya azar chuan mo heng mishing a convince ho te hi khovel hi chuasan puin interdimensional realm pakhata akal pui tadaya chu hun chumo azarat ani he azarata hian azar hi an goddess ania azar hi he azarata mi shim hi ani nge khovel artami ani ti hi soichena a omlo ani azarin he azarat realma mishing a soite hi puitling mi pale mai chiate ania helai muna hian azar hian sa khona ursun takmai akalpuya tin ami soite hi kal tia kau anlo ni ta a helai muna hian he kal thau hi kumzan ni aya tamchu remna le monna kanti hi master dan azirtir charani tin azar hian mo he azarat muna hian emotions kanti hlimna lungaina indu sakna inkhongaina thinrimna inkhakhlelna le lomna kanti ang zong hi strict taka khap tlatania tu ma hi emotions lan chuatir phal anni lawa lan chuatir mai po ni lovin chungrila pai tangel po phal ani lawani chumale ti chuan hengkal thau hian azarata hian temple pakhat sa in society pakhat sa khona thilandina heta an thil tumber chu an thinlung rilru le ngai tona a evil sualna omzong kha awaya pai chu aveka sual pakhat ma pailova omantumuni ti chuanin eng religious magic ceremony mang chuan anma nia darkness kanti evil thimna sualna an pai zong chu realm danga hlataka chuan an ka suak ta wang ani azarata the great door anti atang chuan an ka suak wang ani amai ro chu he sualna evilness le darkness kanti an pai chua hi alola bo haulo maile chu an thil ka suwa chu kumkhat chung te meu chu space a chuan alola lang char ani chumale he evil energy lola lang char hi dimension danga alien kal dang lo ve te chuan an lo samon chuak lo maile an evil energy samon hi entity pakhata ron changin nula pakhat ka chunga chuan kal thau leader chuan chu nula ina shin tur chuan an pai tira chu nula chule alo rai ta a chu no te chu thakwa apaya chu nawa shin chuan le demon pakhat Trigon kan ti chu alo piang ta ni he demon Trigon hi demon sakli amai mai ni lovin demon powerful lutuk ania heti aron pian tir phat hian ashing tu nu chu mei alin aphu alhum halani chumale tin abul nai om kal thau zong po athat ve ngal vekani ka video pakhat lobo origin kha ilo en to chuan lobo kha a pian tir khan achar tu nu ku zung chang kha ase sum halani kha tiro pian tir phat atang khan bad ass kantin ikha tiro masa hei tuna pian tir phat atanga lobo aya chirap thak le bon razok kanron soi tatlat mai hei mai po hi alani hleinem le Trigon himo kumkhat aron tlin hian a omna planet pumpui hi a optoa kumthum aron tilne chuan a omna khovel top chu ati chetoa planet sang ate kalkol to in chung planet te ho chu awa ne cheu to bokani chu mai po su lani hleinem le kumsom thuma tlin chuan mo Trigon hian planet makta doi chuang fe an nei ina optoa chuti chung chuan heng zong po hi ala du tok lo chuani he aya chakle zole bon le zol ni kha ala tum fanani sumi tur chuan fatam tak naya chung afa te tang chuan athil ti theina chu ti chakle zol tumani khovel sanga mei chie te chu
chawa chung mai chetam tak ho chuan afa an pai chawa amai ro chu heng afa lo piang zong zong te hian Trigon lama changchu tuma nan lo du hau lova alaka an hela Trigon hian athat simit le ngal vekani tin chumai baka heta hian afate ama thalo hote po hi apai tu nu te khan an follow piang tur chu mixing le ram huai in sopol emo mixing le alien in sopol ani dona wangin an follow piang tur emo an follow piang ta te kha an manin an rap wang sim sim mo Trigon in ron ti boi ma sim simin an no that thin bokani a khai khom nang a chon chu a follow piang to zong zong hote chu atuang ma chu anon dam chuak puitling theilo ni ti chon le heting reng reng hian Trigon hi tam takha a om photani ti chuan kum enge mozat alo liam le nuwa chuan khovelam thil seitong o Gotham City chu lo lang ta chung ko pakhat Gotham City a chuan religious ursu nu tuk tak mai hi an oma hemi te hian fanu no pong Angela Roth chu an neya hian fanu Angela hi sa khodan pe hleka a omin anu le pa te hian na takin an sema kutan thak vak zelani over uchok a khopin an religious ani chu chuwang chuan no pong te Angela nun chu a seum em reng thina hei wang hin Angela chu aron tleirol chhuat tir chuan aron sual pha nge nge ya kholo ve tak mai chuan a du dan te chuan om chhokwal vel tran ta ni ain cheidan po hei adang zar tonia tin Angela hi aron kholo chho hle ka ti to kha roi thei thil lek sek sa te po hin atlan na sa ema hetia a kholo chho tran ema wang hian anu le pa te po khan ama hi tui thar tumin an vo hial toni chu tiang ni tan na chu a to pa chuan ina tang chuan atlan bo ta a fire escape atang chuan a rukina chukla eli thim takatang chuan a chhuak runi heti a che level hi sava pakhat Raven chau a kan ti hian alo thlir char maya alo sham khum vak vakani chu Raven chuan a sham khum na sat ema wang chuan thil sil turan nei ngei ni in a seta a zui taringot mai ni he Raven hian Angela chu mun pakhat biak in an ro san to na huna hian a shruaya chu biak in cheto tak kong khar chu a han honga a chung chu ava fanga a thimin lo re thap maya kap pakhat hi lo oma Angela chu tui hal boka chu kap chunga tui chu a in ta dok mai ni hete tui hal taka a in lai hian puitling mi pa le mai cherol sa kho thuam taka in thuam te chu a thim lai tang chun an ron lang ta thuta heng ho hi satanic ania helai hmuna hian Satan lal setana kan ti kha samon chu an tum kha lo nia heta setana an ti hi tunami hi DC Comics ani boxia Lucifer Morningstar kha mani o ka ti deuh neka Satan na in tiringot sia engpong ni se heng ho hi kal thau an nia he Angela hi an hna Setana samon chuak tura ron soi ani an ringani chatakin Angela hi ano bia an lo welcome tha ema Angela chule Satan chu samon chuak turin an titani tin a samon chuak ani chuan a kopui tur mangai tu dik tak atonganga chung ko hlim tak anei to don ti an tiam bokani ti chuan hengkal thau hian ursun takin an ritual chu an tran ta chuan le Angela chuan hengkal thau magic mang chuan tu emoni chu aron samon chuak ta rin lo tak main tlangwal mel tha tak mai vanangel te angmaya moina nei chu alo lang ta Angela chu tlangwal mel thatna le ti samoina suan a hip ta a alaka chuan a thilung le taksa chu a hlan ngala ti chuan he tlangwal hian Angela chu a ina honin nupuya anei ngala an pani chuan lungchim tak chungin thak le dang reng nei lo chuan khumlai zola chuan mai na par chu an tlan duna an hlim duna sin ma se chu tlangwal chu ram moi mel chhelu mai thil siam zong zonga mel chi bai ombera chuan thok le khata aron changta thutani he demon hi tunge Trigon kha ani Trigon chuan khovel nula Angela chu afa ram moi chu apai tir veta afa apai tir zo chuan Angela chu pona apai chuak ngal daya
pon khovot moya chuan ram hmoi fa pai chung chuan in sir le ril runa chuan a trap zoi zoya anun zong zong chu ti che sakina om ta vekani anu zela chuan Angela nau pai chuan no te pa ngai te alo ni lo bok nen na na sataka tortira tin apum chunga no te chu a thang lian chak maya tin hetia anau pai laya na tor lai te hian vision makle rap khak tak tak te a muwak wak thinani athil tor hi a she om ema wangin Angela chu voi tam tak in tha atum thinani hetia lungai le be dong taka om lai tak hian abul maya chuan portal pakhat hi aronin hong ta thut mai hemi portal atang hian azarata kal thau kha aron langta nichina kan soitak azarata kal thau khan Angela nun pum puile athil to zong zong te chu anlo sheveka Angela chu an hne na azarata kal turin an tia Angela chu azarata chuan an shoi ve ta ni helai hi kan soi fi lokanga azara ril ma cheng ho te hi atilama kan soi to ang khan remna le mon na du awanga khovel tan che san kha ania chuwang chon khovela harsan na le boina rap thak tak tak zong zong a khan tuma zu pui tur pon anin rol du ngai lawa an omna huna tang hian engki man lo mu thei veka an lo thlir top zelani intervene kha antum ngai lo shimshimani amai ro chu enga tinge tunchuma hian anronin rol si achan chu kha demon Trigon kha anmani ka chu ani sia tin ama kha sualna concept hlang top atanga lo pianga ni wang khan Trigon a shimshima khan felna chete eima omlowa ama kha sualna physical form top ani wang khan pure evil top kan tiang khania tin a powerful mai sia chu mai pilama Angela nau pai lai kha khovela hian lo piang ta se Trigon su khovela ron kalin chu nau te chu aron lak sakanga athil ti theina ti chakle zolnan chu nau te chu alama siamin universe pum pui kha rap thak takin an abdun theidon ani hemi hi ano hriata wangin azarat mi pui ho hian no te chu khovela nei ti lova an mani in azarata hian no te chu hum him an lo tumani hei wang hian azarata cheng ho hi anin ro lo thailo ta ni tunchuma hian tuna Trigon power le abilities te kan soile photang superhuman strength kanaya super speed super durability immortality flight hei chu kan shefek soi tamangai lo tro heat vision superman te dark side te ang thau khan amita chang khan beam salutuk angkha akap chok ve thaini Trigon hian mitpali anei wang hian avoi khat ka midang superman te dark side ten beam pani chewan ka theilain ani chon mitpali nei bi ka wangin rolin beam pali akap theibi kani tin hemi a heat vision pilama hian hei aya letam taka powerful heat vision ang chi thau dead stare ti chu anei bokani amita chang thau ka pin planet pakhat top ati che theini hemi hian tin pyrokinesis Trigon hian mei al asiam chok theya chumai po nilowin adu du kha angai to na mang ringotin ati al theini tin fire demons kan ti ang chi hi asiam chok chok theini ram hoi mei al ang chi khamo adot le chuan thermokinesis Trigon hian temperature thilum le avona hi adu du danin athak theini kholum viau chun vot ro se tenga vot le mai nga alum le viau chuan khai vol le to ro se ani mem to lo tenga vot le mai ang mo tin ama tak salum na le vo na po athak thei thoni adot lia shape shifting Trigon hi adu du na anti chang theini adot le chu telekinesis eng object po kha angai to na mang ringotin a choi theini adot lia telepathy miril ru a theya miril ruwa khan angai to na mang ringotin thil awa soi theini adot leya regeneration abani mo akemo alu mo khalo bungta se aron form thale nga zel theini adot leya chuan precognition Trigon hian mo thil reng hi alo then main alo theng tur le alo then dan tur hi aselok theini adot leya reality manipulation universa thil ni na omsa kan ti hi angai to na mang ringotin athak ve theini adot leya molecular manipulation he hi matter manipulation ne nain ang thuin ka sia universa thil eng po kha he ta teber asap atomic matter thleng khan athak theini hemi comic se example om chu angai to na mang ringotin mishing tam takha lunga ati changani chumole adot leya create something from nothing engma lowa tang nothing ne sa tang khan chu lo omro se atianga alo om top theini aril kha lo tram a thale ramro hana kala aril kha tram ta a tifin kha lo pai si lo changper pangale sangha pathum lo omro se ati son lo om mayang adot leya size alteration a intelligent vak theini achang le mishing tet ang or chawni thin kha achang le marvela sartar ang chen te kha ni le kha tin magic powerful tak anei boka
adot lea dimensional travel dimension sang sanga hianin portal hongin aduna huna olsam takina kal theini mother box pomo ve donlo tinani chu kathil chir then khata chon omnipresent le omniscient te aintia kha em khachu ka shorangam chi lawa approve na comic sa kala mu box si lawa google eng official page dewomonia inje kani tin Trigon hi omniscient kha alo niemo nilawemo ama hi Lucifer Morningstar ang deu khan afingin phakar maya DC universe athil engkim deu tho hi asha deu vekani achan chu precognition kha nei mio power kha tin Trigon hi mo DC character powerful bertazingami kadu pakhat Superman na enemy Mr. Megzi Petelix kha kan shem khaminen pokharanin betala anin ne to ve thoni tin tum khat po monitor sau khan monitor sau chu constellawani pon DC alien race powerful lutu pakhat kan se thim theidan tu chu Marvela Celestial se ho angkha ani mai khang ho khan Trigon lo omje soin the Spectre nen hin angkhat vela zuhan da amole the Spectre hi DC characters pum puya most powerful top 6 ema top 5 ami ani tin Trigon hian the Phantom Stranger kha kan shem DC a powerful bertazing mi thau the Spectre noi satania Phantom Stranger hi Trigon hian a hlau mi lawani anin solemo a nelo ero omsung lo amai ro chu a hlau big mi lawani tin Trigon hian mo the presence mi po zuhan hlau lo mule damn a hlau lo han ti khan a ne don ti na kher poni chung lowa mishinga pa huai do kan om hi khatiang khani mai ti chuan Astoria lele toila tiro kan kol thui to boka Angela kha azara ta chuan shoi vetani Angela hi helai muna hian aming khakin Aurela ti nan khak sakani azara chu mun ro puile magical lutukhi alonia achua zong a chon marbula in pha chuak veka arung am le in sakvel na chuanin gold hlang tam tak manani bokani he azara ta hian Aurela chon anaw pailai chu sina hengmi te ven na noya anaw chu enkol seilen chu atum tani ni china kan seitong khan azarat hi mun strict tak remna muanna thiang hlimna le tharau lam thilania eng emotions ma po show phalani lo kan ti to kha helai muna hian Aurela fa paina pa hi demon powerful tuk ani thute lo silin su Trigon zone planet sanga me chetam takte laka chiwa tu kwal chawa suta an fa paite chu ama ti powerful sot nan mana tum ti thute an no sila tin tuna Aurela fa pailai mek hi Trigon zone khovel art ne tumnana mana tum thu soin chu naw chu Trigon zone lak saka tum thu council zone alo silani hemia wang hian council of Azarat how chu anril ruai thak le tadaya tuna Angela naw pailai mek hi Azarat mi puite ho tan khan a hlo omziali antana chiat vek theina turani ti an ria chu chuan helai hmuna hian no te chu shrina hum him sak chu an phal taloni achan chu Aurela khan helai hmuna hian no te kha ashin vai chuan kha demon hlo om tak Trigon kha Azarat a hian aron kal donani masea nuwa chuan Angela chun naw chu avei ta thawa ramhmoi fa ni wang chuan Aurela chuan na tilutuka khongai takin min thadro ati vak vakani ti chuan fanudu om tak Raven chu alo piang ta ni